الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ಅದು ಮಿಯದು ನಮಾದು ಬಾತಲ್ ಕುರಾ ಕಂದತಕ ಬೇಗತು ಅಲ್ಗನ್ಮೆ ಕಮಸ್ ವಾಗದ ಕಲಾನಿ ನಮಾದ್ ಏಕಮೆಗ್ಗ ಸಾಬು ನಮಾದ್ ಬಾತಲ್ ವಾ ಕಂತ ತೌಗತರೆ ಎಮೆ ಫುರತಮ ಕಮಕಿ ನಮಾದುಗ ಹೊರಗೆ ವಾಹಕದಕು ಐ ಝೈದ್ ಇಬ್ನ್ ಅರ್ಕಮ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ರಿವಾಕರವ ಹದೀಸ್ಗ ಕ್ಲೇಫಾನ್ ವಿದಾಲವನಿ ಕುನ್ನಾ ನತಕಲ್ಲಮು ಬಿಸ್ಸಲಾ ಯುಕಲ್ಲಿಮು الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام مي حديث المرنجة إتا بيبي فن رواك روا حديثه هذا صح حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بدالوني أهرمن يا أصحاب بكلم أهرمن نمادوغا واهك دكا أرنيموه أهرمن قترين ميهكو ಏನೆಯ ಜೆಹಿಗೆನ್ ಇನ್ನ ಮಿಹಾಯ ನಮಾದುಗ ಹರ್ಮೆ ವಾಹದಕಮೆ ನಮಾದುಗ ಏನೆಯ ಜೆಹಿಗೆನ್ ಇನ್ನ ಮಿಹಾಯ ವಾಹದಕ್ಕೇ ಐ ವಕೂಮು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಕಾನಿತೀನ್ ಮಿಆಯ ಬಾವಾಲೆವುಮ ದಾಂದೆನೆ ದೆನ್ ಮಿಆಯ ಬಾವಾಲೆವುಮು ನಮಾದುಗ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕ ಹಣುಹಿಮೆ ವುಮ ಹರ್ಮೆನ್ನ ಅಮುರ್ ಕುರವಿಕೆ ಇಮಾಮ್ ತಿರ್ಮಿದಿಗೆ ರಿವಾಯತುಗ ಉನ್ನನಿ كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أهرمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبلوغا نمادوغا تبه واهك دكا كموغا ويموه أده أما كورين روايات غافدين أي وقوموا لله قانتين أي باوالف مدان دنه دين أي باوالف مو أصحاب كانوا أمر كربوني نمادوغا واهك فلو ندكوما أده نمادوغا سكوت به همه بداغتما وقوموا لله قانتين مانيكي الله سبحانه وتعالى اتكا اكلان حضرتك مدما تركما خنوهميكما اكيغا تبامي تدوتي بشي سكوتك برغينا مانا بوي مدني قانتين قنوتك تمانه وقوموا لله قانتين تبامي قنوتك حالوغا الله حضرتك اكلان وجهفتك قلتي بشي ميهنغوني قنوتك مانا توغتيغا دعاء خشوع وريكن طاعي كيمنتريكن ألوكن إقرارهم سكوت هم هنهمين تبون نماذ أدي كولتيبون أدي ديغوكو قيام كرون ديغوكو نكن جنير كولتيبون أدي كيمنتريكن دمهتون ميهوريها مانين أدي منو وسمانتك كنوتك هيمين جنبه إما ميجترين ميتانغ ألوكن منا مبينوني وقوموا لله قانتين باوالفمو مسلمون نماذج واحدكم منافقين سابقي قنوتك حالوغا كيرت الله حضرتك قلتي باش منغوني قنوتك حالوغا تريغا همين كما اكيغا واها كنودك سكوت اكيغا قلتيمو اما نماذج واحدكم ايا باوال منافقين دي اما نماذج واحد دكم اي هم قصدوغا نماذج واحدكم ادي نماذا نغلي واحد دكم اي هم كنلگين मनाकमे एक साबुन नमाज बातुलगन दाने कमे पुरिहा इल्मरिंग अरिहुगावस नमाज बातुलगन दाने ए दक्का वाहके की गस्दुगा देखे वाहके का वेफा ए नमादा गुळु मेन्ने वाहके कम गावानमा अदि बैं इल्मरिंग अरिहुगा ए देखे वाहके की नमादा गुळु हुरि वाहके कम गावियस अदि ए देक्की वाहके की गस्दुगा नूगतक मने की बे इख्तियारगा नुवता ए वाह देखुं ए मनाकमे कन्नेगी वागदकम का व्यस नमाज बातुले गंदाने एम बाइंग इमाम तिर्मिदी रहमतुल्लाह विदाल वागतुगा वर्गिन इल्मरिंगे किवे नकुल कर वागतुगा हदाने तिके वाह का दक्का मिहाया हदा हुरगे गस्तुगा दक्का मिहाया मी हुरिया एमिंगे वाह के सम एबर माने की वाह का सब नमाज बातुले गंदाने माने की जाहिलकु वाह का देखुं ए नमाज का वाह देखुं ए मनाक में कन्नेंगे मिहावस मिबे फ्रंत कोड़ा गनवा गोतगा नमाज एनग वाके में नमाज वातो लंगदान गस्तुगा वाके दिक्कस नमाज वातो लंगदान एमा मीगा इबस तफातने मिगतो दे कोड़ा गना बे फ्रंत तेरेगा अल इमाम अस-सौरी
Abdullah ibn al-Mubarak al-Imam Thawri Sufyan al-Thawri adi Abdullah ibn al-Mubarak al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak himano daganwa adi migota dekodagana be fulunge telega al-Imam Ibrahim an-Nakhai adi Hamad ibn Abi Sulaiman ke Abu Hanifa rahimahullah ke ustad adi mi Hamad ke darikalu Abu Hanifa simino daganwa ema Ibrahim an-Nakhai ki mi Hamad ke ustad nuwata Hamad ke ustad adi Hamad Abu Hanifa mihrabe funas dekodagana mi gotam medanevi namaduga wahda kair ene edekkeni manakame ka ingures nengures dekaf kam gaves nuwata hadanati gen dekem kam gaves enage namad batal wa hutte den ha migota dekodagana wakama Ibn al-Mundhir vidalwani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Ibn al-Mundhir naqul karwa gotuga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dekodagana ni mifadain adi Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Zubair mi tin ashab bekalu mi tin Abdullah ibn Zubair Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud mi tin ashab bekalu dekodagana ni mifadain e Ibn al-Mundhir bidalwa gotuga Imam Shawkani naqul karwani den tabi'iyya bekalu ngatari Urwa ibn Zubair Ata ibn Abi Rabah al-Hasan al-Basri mi befun dekodagana ni migota handa hurken waga dekke kam gavis handa natike waga dekke kam gavis jahil weher waga dekke kam gavis ekan den hore waga dekke kam gavis komme gotuga ves namaduga waga dekke je namad batal hoy mi befun garihuga adi Qatada mi tabi'iyya bekale Qatada ga arihum ves riwa korefa wa riwayat kimi adi al-Allama al-Hazimi naqulu kurwa gotuga Amr ibn Dinar gewes rayo kimi den mirayu nangawa madhab toge imam ngi terega al-Imam Malik al-Imam Ash-Shafi'i al-Imam Ahmad adi al-Imam Abu Thawr himino daganwa Abu Thawr ki Iraq ge ilmari Imam Shafi'i ge dariware Imam Shafi'i ge kurige madhab naqul karwa ibbe flangi Imam Abu Thawr ki e hadith ilmari ngad fiqh ilmari den Ibn al-Mundhir ustad karwani mi gota kamme gasmi bain ilmari bara gina ilmari dekodagana wage enamaris mi gota tafatu gotaka ehem bain ilmari nge dekodagana wa be from ad miya tafatu gon dekodagana be from mi farq kurabani namaduga wahaga dekumuga hukum engi hure wahaga dakka mihaya nengi hure wahaga dakka mihaya nota namaduga wahaga dekkum ge hukumaki ei manakamekan handan hurgen wahaga dakka mihaya handan natiken wahaga dakka mihaya mede mihum mi tafatu kurabani gastuga engi hure dakka mihaya gaste neti handan natiken dakka mihaya nota ekamuge hukum nengi hure dakka mihaya mi tafatu kurabani ema egotu mi tafatu kurwa be fulun garihuga handanetigen wahaga dakka mihage namadu batilan nuwane adi mi hukum nengi hure wahaga dakka mihage namadu was batilan nuwane furtama ba mi befrun adi furtama mi gastuga wahaga dakka mihaya gastenet wahaga dakka mihaya tafatu nukurwa befrun ge dalilaki mi dennawnu Zaid ibn Arqam ge hadith Zaid ibn Arqam mi dalwani tiammen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga fapul ga namadu kurar wahaga dakka unukam ga bimwe den waqumu lillahi qanitin miaya bawalef madandene den efoga harmenna sukut huma mane hanuhime huma amru kurabike mi hadithun befon dalil nangone mi ge yutra ebefon dalil nango an hadithaki Abdullah ibn Mas'ud vidalwani kunna nusallim admihima Imam Bukhari wa Muslim rawa karwa hadithain Abdullah ibn Mas'ud vidalwani kunna nusallimu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi as-salah fayaruddu alayna فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلا عبد الله بن مسعود بدالوني أهرمين كيرتما رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذ فلو كرب هن ونكم إكليك فانا أهرمين سلام كون أولئكم غافيموي دين أهرمين سلام كرمو إكليك فانا نماذ هن نوافا إيه سلام رد دبي den aharmen najashi ge arihun emburi ais ei habasha kurun hijra ge dewan hijra najashi ge arihun aharmen emburi makka ruju'a mafawga ekle gfan salam denemu ekle gfan salam radden nudeve den aharmen den nabime e allah ge rasulai algon men kale gfan salam kon ulunu kam ga vimwe ade kale gfan
algon men kalek fan namadan honnono ko salam ko ulnu kam ga wiime ad kalek fan algon men radu devvamoy salam ge radu devvamoy denge kalek fan hadith ful karabiye inna fi salati la shughla namadaki hamakashwaru namadaki ega wahaka dekku mana kura shughule mashghul ko gatme ba kameke mane ki namadaki e namadan hunna miha ehin kandatta kon durko mashghul kurwa kameke ei wahaka dekkum fadakanta namadum beru kantatta duukollu mattaka e timaya baru ala tima mashghul kurwa kameke mihen rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith ful karabani denga me faden ehin hadith fulega معاوية ابن الحكم السلمي معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه بدالوني قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم معاوية ابن الحكم بدالوني تمن كلا يكفانو رسول الله يكفانو صلى الله عليه وسلم قاريهوغا ekle fana ekiga namadu kuran hutta e namadu kuran tib mihunge tere miha ko kimbi heliye ebo titimam bunime yarhamukallah allah tibar rahman labashi فرمان القوم بأبصارهم دم ميس تكن تمنى يادم بلم فشافية فقلت واثق لأماه ما شأنكم تنظرون إلي دم معاوية بن الحكم يدالوني واثق لأماه ما شأنكم تنظرون إلي واثق لأماه مانيكي emihun deravumun not ruliyamu nurhun teremu buna lafzi wasukula umah maneki mammaya libunu gellumuge bodukamaye not mammaya tiba gellijje ei emihun haramumun not kamaka deravumun not kommes merka nurhumu buna ula lafzi demmi vidaloni ma sha'anukum tanzurun alayya tiba mihun تمنى دمايا تبلني كيف هيجي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم دين أميهم إنما أميهم ما كلوا مسمتيجا أميهم أتون تلم فشيء فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت دين تمن كلا يكفانا إن قدر أجنّا فيه أميهم مسك كراني تمنى أنغا مدكروان كان إكمل تمنى بينهم بيه واه كذا كان إنما تمنى واه كانوا ذكا مدون هم مجيموه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين معاوية بدالوني رسول الله يكفان صلى الله عليه وسلم نماذجكم نميمون تمنيا مخاطب كرفيه دين بدالوني فوالله من دالوني فبأبي وأمي تمنّجي معاوية بن الحكم دالوني أهرنجي ممّيا بابيا إكلي يكفان التكافي داي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه إكلي يكفانو كريم بس أده إكلي يكفانو فهم بس ugannawa devvumuga ekle gefana bur riveti kor rangala ugannawa devva farate timan kale gefan dekwade ugannawamme fa wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani allah subhanahu wa taala gandi buname ekle gefanu timan ekle gefanu harange kurimatiga moon fulu ruli moon ennu dakkave ekle gefanu moon fulu rulige isharate visnu dakkave ekle gefanu timanne gaga nos jaswame ade ekle gefanu timanne hutur bahe ruliwer kam ga bahe bes vidala nume veme qala leikfan hadith fil kurbiye in hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas mi hamakashoro mi namaduga mi istakun dakka ule wahak fata wahaken egot ka bes dekun hewgen nuane inma hiya at-tasbih wa at-takbir wa qira'atu al-quran ehni hamakashoro mi namadu wa kan kashwari tasbihaya takbira adi quran ki won kam gay مي معاوية بن الحكم رواية حديث من حديثك اسمه صح حديث إمام أحمد إمام مسلم أدي إمام نسائي أدي أبو داود رواية حديث كم يقص ميوريا حديث بس مين جاي تكي كيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ممني
namaduga wahaga dekum mana korba fakan den namaduga wahaga dekum duaswariga hudda fa oikan ehim wes kanatake efadain namadu wes shar'u wegen midiyai darajatakum midannabi ifhara namad guhriya hukum take bawa levuni kinu Aisha gufan radhiyallahu anha agam menna dibafa irshad gafadain hum sahha khabar agam na hisab asfa hadith kawana Aisha gufan basful min namad fartama fardu wegen di darakatun ne enamais din darakatun fardu wegen di mafauga din kom min namad kabes darakan itru kure wegen di ay maghrib mada fatis namad fiwa fatis namaduga qira'a kiyemun Quran kiyemun digwima ya darakan itru wegen nodi adi maghrib namada ki ay dualuge vitri kam ga wima darakan itru wegen nodi tin rak'atu gotuga demoti kom egasmi marhala furtam fardu kurawon me kurawani darakatun den ha megota namaduge eki hukumta bawa lavum as edwasware ga meoti namaduga baha dekum suddu kurefa ema Zaid ibn al-Arqam riwa karba hadith ga mewani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga riwga ekle beflun tibbagan namadu karba irgas beflun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ga tibbagan wa hakul dakwa kamga ekamaku waqumu lillahi qanitin ya bawalabu wa hadakum manabagan diyai Abdullah ibn Mas'ud ga hadith ga mewani hama huriya hadith be sahha Abdullah ibn Mas'ud ga hadith ga mewani Najashi ga arihun beflun devana hijrain Habasha kurawna devana hijrain ebeflum wadagatmuge kuriga ebeflum wagadakwa alubikama namaduga ekamaku devana hijrain ebeflum wadaganna weiru den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam dennemu ekleekfan salama kar raddenu deba ema den hisabu inge midani namaduga wagadaku manafawakan ad ekantan ei makka ga hinga dekame kommegas mitanga mi iskal mi de hadith eggalakan erumuga kommes minbarege undugu kame onna hen hiwa kala gotakan ebabe sabaki Zaid ibn al-Arqam ki Madina ge befle ikleek faanu mi wahfu dakwani Madina ge mujtama'a behe gotun adi ikleek faana ishara karwa gennawa aya waqumu lillahi qanitin mi madani ayate ema waqumu lillahi qanitin bawa lebben den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kanum wahfu dakka ulu kam ga wa nama den Abdullah ibn Mas'ud ga hadith algon men balaganani kina kuntoy Abdullah ibn Mas'ud ga hadith ki ei Makkah ga khabari ekle fana vidalone Makkah Habashain devana hijrain befum wadaganna viru e ruju wadaganore Makkah ruju wadaganore den oti wah dekum mana korefa ema mi kama ilmering eta bawar jawaben ebedeba egitereng e jawab ki Qur'anun mi hukum bawal bigin namaduga wah dekum mulim manawigen dei Madina ge enames Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekle fana Allah subhanahu wa ta'ala bawal bi Qur'an nu ehim wahyin namaduga waha dekum wani hutwa labafe Makkah ga wani hutwa labafe ye jawab ani jawab ki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beflum Najashi ga arihum Makkah wadagati sura feshige mes den ashabe kanum namadum beruga waha ke nudakawai kamak namaduga waha ke beflum dakawai ei waqumu lillahi qanitin ma bawal madande den a bawal bum namaduga waha ke wes dekum manawigen diyai den komegas migotum mi de hadith hama de hadith bes mi de ko dani ekame kan de ha wafa dogota anumereng eba jawab deba ema migoton minum bes jawab tan ebori ei ashab be kanum am gotiga wahake nudakwa enwes bayfara wahake dekkum waqumu lillahi qanitin ma bawala den wahake dekkum ekkan mi igen mondani adi mi hadith takun engen ebade ebe flon Muawiyah ibn al-Hakam ga hadith ga be from ashab be kanum Muawiyah ibn al-Hakam himen kurwan admadu kurwan masay kurbu mo singe bade erugaves namaduga wahde kun ay ashab be kanum kurwa ulubi kamen nonka komegas algon men namita muhimmi ilmu mering etenin bay be from mi vidalwani namaduga wahga dakka miha ena gastuga wahge dekam ga vias nuota ena handan dekam wahde dekam ga vias nuota ena hukum engihura wahde dekam ga vias nuota hukum neengihura wahde dekam ga vias huriya wahake kiyas namaz batil kura wahge take ei bay anumre dekoda ganwage ebe from mi hadith takun dalil nangoni den anibba ilmering kunwestan fadin anibba ilmering dekoda ganwa gotuga ei namaduga wahga dakka miha ga hala balafa
eba namaz batul ma numun eba tamat wagende namaz gawah dakka miha aki ei gastuga wah dakka mihe kamga efa adi ene mi namaz gawah dakku haram kam ka ingur wah dakka fi enam namaz batul enam gastuga nu be ikhtiyar ga not handan tin wah dakku em veja namaz batul nuwe mi fa anba almarin gariuga adi am efade mi hukum nengur wah dakka miha gas namaz batul nuwe mi kaman ebe fu dalil nangoni kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam garium warad fu anane dhul yadaini e kyunu be fleg ka rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ya demadu hingi himaran wata wahaga dekkome ade ega kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam eddohe ge namadu hatar rak'at ge namade hatar rak'at ge badaluga e mendur namadu wata asr namadu hatar rak'at ge badaluga rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam deraka kurba fa salam debani الدركة كربا فسلام دبهم أي أبو هريرة رواك روا حديث كليك فان بدالوني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى فقال بل قد نسيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين إمام بخاري إمام مسلم راكو حديث أبو هريرة بدالوني كيرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرم الناجن منذر نماد وتعصر نماد كربيه إكربي إرجع إكليك فانو سلام دبمو ذو اليدين معنى كي ديتو كبرياء مهن نسبة مهن لقبه غوتوغا ننديفاوا صحابيكو ebe fulak midannawani rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ya namadu kuruwi toye nota kale ikfan hanum ful netuni toye rasulullah ikfan hadith ful karwani namadu kurabes nuwe adima kale ikfan hanum ful bes nunete e na dannawani dul yadayn dannawani nuneke kale ikfan hanum ful netije e allah rasulai da rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam kale ikfan na ki namad karwa ehim bebe ful kuram miswal karwani dul yadayn e dakka wahake ki ei haq heje tadu heje denge be fu midaloni adehe ehen dennemu rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ituru daraka kurawafa den de sajda kurawafa salam dabi kush sajda kurawafa kush sajda de sajda kurawafa salam dabi mi imam bukhari muslim rawaka hadith mitanga miar handanatikin wahaga dakka mihaage namadu batil nuwane kama mi dekodagen wa ilmerin dalil nangoni mi hadithun adi ekamuge hukum nenge mihaage واهكمس باطل نوانا كما علمرين هند كودا كنا علمرين حكم نغونيس دليل نغونيس من حديثهم اي ذو اليدين اي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم اذا نوني نماذ كروي توي نودا كلي كفان انفون نتني توي نماذ نيما كي كاين مهم بدنوني مهم بدنوان رغا اي ابي فلك اي صحابيه كاين غودا نغنوا نماذ غا واه دكم غساوم مي نماذ باطل نغدانكم انكم كي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم كلي كفان هدم فول نتيجه كلي كفان مي كربني derako akame nuwata muli namaz ekum frem wejjekma ehma eklek fan hi fulu karwi namaz frem wejjekma ehm begem mi wah ful dakoni mi aswani nama eklek fan mi adul furtam adul yadena mi vidalwani tume eklek fan hamnu fula nonte adi namaz kurwege na vesno de enames dulade anikas rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam netun wah kadene mun den ashabe kalum kura miswal kurawani den ebe fulu dulade na taid kuravumu rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam dodake mi deraka ngitur kurawani mane ki kuri ge deraka فهوغا دركا نترو كربنا معنی کی اکلیک فان سلام دبی دبوم گترے فهوغا ادکی واہ کاغس اکلیک فان نماز گترے گھنئی فدے معنی کی نماز فرتم پٹا درکا کربی دم فهم واہ کفل فوغا انکا دن درکا مفرم کربی اما دمدو گمی واہ گترے مدی اما واہ ک دکوی گ مدی نماز گترے اهم نو تو بلونی سب کی فرتم درکا کربی ندی واہ گتک مگ کوریگا فهوغا درکا کربی ندی واہ دک مگ فهوغا اما رسول الله صلى الله عليه وسلم واہ فر دکاوی أصحابك لو ترين بيبي فن واقف الدكافة رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم واقف الدكوي هنم فن نتيجة أصحابك لو واقف الدكوي أي بيبي فن أكمل حكم غدان بنواتي إهميما أين مرة ميدوي غدانوني هندان نتيجة واقف دكا ميهاج نماذ باطل نوانه أدي واقف دكم جسابه نماذ باطل واقف حكم نينج ميهاج نماذ واقف دكم جسابه باطل نوانه دين أدي إهم بين علم مرة خاصة الإمام الأوزاعية أدي إكليك فانا اکلیک فانا تائید کروا ہم بے بیفلوں ادی میاں ہم بینگ بے اتر کروا ایک طرح امام مالک کے مذہب کے بے بیفلوں ہمن وڈا گنوا
ebeflum vidalwa gotuga namadu islah kurmattaka maniki namadu furiyam kurmattaka namaduga unibain eba oy ema eba furiyam kurmattaka nota namaduga gohen ebe hede emeje e gos rangalu kurmattaka mihu dakka wahaka ga sabunne e gastuga dakkiyas adi ekam go hukumengen dekes namaz batul gennu dane emima hama e hukum mes minagani ha midanne bi hadithun emima mi imam auza'i adi maliki madhhab ge bebe fulun dekodagen wagotuga namadu islah kurmattaka midane namaduga gohen hedeti ekan rangalu kurmattaka mihu ko namadu hurfa wahake deki emeje ekam ge sabunne namaz batul gennu dane ema ehin ebe fulun gennawa misal gas menani misalaka asr namadu qura irga mihu misalaka qur'an kiwa mi fetti bara asr namad wendur namad minoni adu madum qur'an kiwan je namata mifada namad ga misalaka asr namad gunota wendur namad kamge wis bara imam miha qur'an kiwan fettima fahatu hunna ma'mum ibnani fahatu hunna ma'mum ge tere miha ko ibnani innaha al-asr mi asr namade mibe from vidaloni eka sabu kunna namad batul ge nanu dane maniki ei enage ewaha dekkum mi ai e namadu islah kurmattaka namaduga gohen hedetive e gos rangalu kurmattaka ehmima mi befun dekoda nawatuga namadu islah kurmattaka e deke wahaka gastuga dekono kam gavis ege sabun namad batul genum dana den ennames mihar kurimes denno fadein emme kurige befun e war gina sahabe kolonna adi tabiye be kolonna adi mazhab to imam wes dekoda gnawa gotuga kobbe wahake bes dekonu kam gaves namaz baatulen evde beflum wariwa ekam devana baage devana almuringe devana baage beflum vidalwani namaduga hadanatuge wahadaka wahaka sam namaz baatulen nuane adi hukum nege miha maniki jahil miha enage wahaka sam namaz baatulen nudane ehma mi beflum dekoda na gotuga misalaka mihaka be ikhtiyarga bunwe etchekku sawun namaz baatulen nudane egotu misalaka qur'an kiyum daniko e qur'an kiyum dier gohen hedunima faatugati mihu ene ladini ene rangalu koddini wargina farwane bawar mihun ta rangalu koddini ene nengi dane ehma misalaka gastuge innu ekamako oligen anga oligen namas nota bekhtar ka namas ene misalaka hama dehi bahum kike he bunawuni nota enum bahakum wes e bahum mi kike he bahaka alun kiyadin man edi buna bahe enega ma mehaga dunum berwi ehma mi devana baage alumberin dekoda ganwa gotuga e be ikhtiyar ga nukun lafzaka wative ege sabun namaz baatulo genu dane mi ade furtama wahaga dekum ga sabun namaz baatulo ma begotu enme sandu fukrabati ma am gotega gastuga wahaga dakka eruga e gast wahaga dakka mihake mikam ga hukum enguri wahaga dakka mihaka vefa evahake ki namada gulumenne manake namadu rangalu kurma dekon wahake ke nuwakam gonama huriya almarin gatu gaves enamad baatulo gendi mer khilafis miolani gasten nemmi haya meduga den gasten oifaves evahake dekoni namadu islah kurma dekon wahake kamga vejiya e halat ga mi khilaf miolani devaneya namad baatulo kanta ki keuma buima إما ابن المنذر بدال واقوتك فضيلة الشيخ سيد سابق نقول كربني ابن المنذر كبين ابن المنذر بدال وني فرض نماذج قصتك إبس إتش كافي نوت بوي في ميها نماذج باطل وانا كما هريها علمري إبس وداك النوي إنما سنة نماذج نوافل توجا مي إجماع النك فرض نماذج gastuga miha ko ecce kafi nama not bayfi nama eti namaz batul fa yam almani ijma' udag nama masale enma es fardu namaduga bes gina ilm werin jumhur de ko dag noni ecce kafi nama not bayfi nama namaz batul ga danakama enma es bayin ilm werin ebe de ko dag nawa ecce kewmun not buimu ei ege halata balafa ei warak kuda ecce kam ga wanama sunne namaz de kam go ifa ecce ki misala ka algon menge terege men madoshi warge notaehen gotaka danana sanamugu fuke warge ecce etikole enega anga tere oifa etikole dirwale kam gaves namaz baatule gen nudane ebe filum e minangwani hagigatuga rodeya nisbe korabba roden hunna miha geves enege dattawge deetrege hunna eccen enege gastaka onla be ikhtiyar ga etere diyei
එහෙම බයින් අනුවර දකුඩා වෙනවගතුක ඒක සබුන් රෝදේ ගෙලිගෙන දාන එහෙම වෙච්චාම එබීදෙන් නමාදන් හුන්න මිහාග වෙස් එනගේ දත්තක දෙතරේ ගහුනි කායිච්ච දත්තෝග බහට්ටාගේ නමාද කුරුරංගල කමන එනවස් එයින් උට්ටා එනේ බේඛතාරගේ දිරිගෙන් දියයි එහෙම වෙච්චා නමාද බාතලගෙන නුදානේ දැන් අදි බයින් අනුවරි මරම් මදු අනුවරින් තාවුස්ගේ කිබෙන් රිවායතිග එබ ඔවේ මීහකු සුන්නන් නමාදික හොරෆා එච්ච බුයිකම් ගාවෙස් නමාද බාතලගෙන නුදානේ සබකි එච්ච බුයින් ඒ වර kuda irkolaka demiginda wara lui harakat ke ek sabun namaz baatulegen nodane enemes anumer vidalone ei munin kushike gutuka nalwa ke none ei qawsaki maram mativeri fiqweri anumeri tabiye bekane enemes qaws ge kibe miwahaka mi naqulu kurabba bebe funna kushen yaduni kamaga bunga kashinge komegas mi ra'yu anumerin munin dukallaba raddu kurwa inkar kurwa enema ehma rangalu gotaki ama fardu namadike efadain sunnan namaduga ves mihaku gastuga ecche kafikam gawan namad batulegen diu ding timmana kamaki namaduga haraka gina kurun gina harakatake kurun namaduga gastuga gina harakatake kurun namaduga gastuga gina harakatake kofikam gawanama namad batulegen dane namaduga gastuga gina harakatay kurum namad baatulegen diekam ga wes kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum warid wafa ebawe bayin halattoga kantattake ekantattawge sabun namad baatulegen nuda ema ekantattawge sabunne namad baatulegen nudana e gastuga kam ga wes misalakan egetene ekamaki nagulan data adi harfa merun rasulullah sallallahu alaihi hadith fulage ebawe uqtulul aswadaini fi as-salah الحية والعقرب دي أسود كي كالو إتشي مي كالو ديتي ديفا دي لقب إيه مي كالو ديتي تبامي هن نمادو غاوس مراهوش كمي إديتش إيه حرفيا نقولن داتي إما رسول الله كفان مي أما صح حديث فلي الشيخ الباني صح كما بدالفا حديث فلي إمام أبو داود رواكر حديثه إما مي نقولن داتي مي نمادن هوتا نقولن داتي مرالما كنه أدي حرفيا مرالما كنه إيكسابون نمادو baatulegen nudane anekamaki mihaku ena beenun jehifawa kamakattaka kandura emburuma kanula beluma kunne beenun jehifawa hajat rifawa kamakam mi balani ehalatuga ena ge namaz baatulegen nudane ennames namaduga mi faratan emburu belun ei manakurifawa kame beenumen nejhalatuga agutuga sim faratan emburu balaginwane beenumen onna halatuga wes kandura amragen nuwana kandura naamra miem belikam ga wes e beenumen ojiya midane we hajaten ojiya daruraten ojiya ehim belumake e huddakam ehim rasulullah sallallahu alaihi wasallam es ekle ekfanu dushmanunge kibain khabar tak genno mattaka ashabe kalak funubafa e beflak anna dimaya namadugo hunwage ballam gendirkama riwayat fawni ehima misalaka miyaku jehidane balahattan hunna misalaka kuda kujja tuttu kujja guwaga miskitan annairu nota miskit nodana gas namadu kurara e kujja duwa tantana daamfara paana emeja e kujja hada etchin hada gote e walanje namadu hunna miya ena e kujja hawaloge hori miyaki ema e halatuga e kala hajata daruratan oigen bala belmuge sabune namad batulugen nodana anekamaki hama hajate beenmen oigen hingalmakun wara kurkuru lui hingalmakun ne namad batulugen nodana e عائشة كفان ودالوني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق عائشة كفان ودالوني رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم يقول كان ما تكره هن يرجع دور هوري لبافه فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه عائشة كفان ودالوني دنت من كمنا وداعين جيم بير وداعين نوت جيم نوت كتري كلا وداعين e doru hulwala bang edwada katima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingwa wadage e doru kala sa wadage fa doru kol hulwal debiye den hulwala ba fa ek fanu e namadu kurban hunni tanan emir wadage ana emir wadage nabiye fa wasafat anna al baba fi al qibla de kimana mi sifa ko debani e doru huri qibla dimaluge mane ki ek fanu emir wadage tanaka wadage none kinu hama e huri hunne igata qibla akramatul wage hunwage wadage doru mi hulwal debani wal deba fa hamba fata mi wadage none emburi namaz kuram hunna tana ema efadain ekanta kuram kunne namaz batul wage nonde mi hama hasan darajage hadith kama sheikh albani bidaloni mi
Abu Dawud Nasai Tirmidhi Rawakarafa Hadithan Al-Imam Ahmad Rawakarafa Hadithan Ema Mifadain Hajatan again Hingala Kurkur Hingala Makuna Namad Batul Ganodana Ema Egotung Egatere Badagandane at the Ebrama Aulagoteka Badagandane Algonminge Namad Kurai Huna Safta with Terrains Kurian on the Safum Miako Hadathagan Nukumagan Di Emveja Ekela Safu Onani Funubedi Emma Etam Fubadan Mataka Fausaf Gonamia Hingala Fagos Etana Bade Esaf Fubadani Esaf Friam Kurani Emma come for him Friam Kurum Eham comment with Kuranjanakame anyway Salgon Mengetake Bagoti Ekala Hingala in Diumugasav Namad Batuladanti Birganati Kanenge Hama Ekala Saf Oigotan Onani Namad Imamia Salam Dendemis Esaf Hama Fu Midaniviyama Nuguli Medukandi for Onan, Medu Kandi for Ova, a Gulwal, Allah subhanahu wa ta'ala, Rahman Algomena Bavalaba, Subdoctor and Saving, Emma, a Halatuga, a Safu Hamajas Mataka, Safu Badal Mataka, Hustam Fral Mataka, Hingala, the Dimusabu, Namad Egotas Batul again. Anik Harakataki, Pudakuja Urag and Hurmakune, Adekuja Ura Urmakun. Namad and Hurfa Akuja Urmakune, Adi Urag and Hurfa Namakuja Benukune, Namad Batulagandan. I can Rasulullah Khan Garim Waradifa, Sahaditha, Tourist the Nanfade, Rasulullah Khan Sallallahu Umama bint Zainab, a Umama bint Abil As ibn Rabia, Rayallahu Anhuma, me Kamana, Ad Rasulullah Khan, Kafa Darikamalu, me Umama, Rasulullah Khan, Gadarikamalu, Zainab, Gadarikamalu, Umama. Me Tupul Umama, Rasulullah Khan, Urvagan, Eklek Khan, Kanduraga. Ekamana bandwagon, Rasulullah Khan Namatful Fatoni. Ashab Bekalung, Oregon Ashab, buying Ashab Bekalung, Vidalwago to a Fatis Namadu. Fatis Namada, Badagan Madan, Abu Qatada Vidaloni, and Nabi Salla, wa Umama bint Zainab, Ibnat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ala Raqabati, Rasulullah Khan Sallallahu Alaihi Wasallam, Madukra Virgo, Umama, Innavi, Rasulullah Khan, Raqabaga, Kilekfan, Kanduraga. فإذا ركع وضعها إكليفان ركوع أكرم بما كندرا نعوف بمتي باندوني وإذا قام من سجوده أخذها دين إكليفان سجدة أنت دودا كنوارجا أنك إما أماما نعواجن أروفاجن أنك نماذج كرمني أروفني كيفسنو فعادها على رقبتي كمانا أمرا إكليفان كندرا رجوع أكرمني إكليفان كندرا كن باندوني إما مي حركاتك مي حركات قصاب يقول نماذج باطل لجنون دانا مي رسول الله كفان قرهم صح قلت كوارد حديث فلقا أسفا خبره كليفان أمامة ميفدين أروفاج هنواج نماذج كرب بكان أدي ركوع كرب فيما باندوافا أنك سجد أنت دوراج نمو أنك إكمنا نيجي بكا إما إيك سبنا نماذج باطل لجنون دانا أدي هم يقول رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم الحسن كفان وتو حسين كفان وداعين كليفان سجد أنونيكم بركش فلان أراوداعتيما إتن إيركم مدكوربي مو أصحابه كانوا سوال دنمو يها جينير سجد كوربي كيف ده سوال دنمو بدالوي تمن كلا يكفانو كداري كلون تمن كلا يكفانو كما جسوار بيه إما إينا أوس أروالون تمن كلا يكفانو نورهم تري بداعتيه إما ميكم كسابون نفس نماذج باطل لجنودان بدنوي مي حركاتو كسابون نماذج باطل لجنودان ده نماذج باطل لجنودني كون كم كسابون تو نماذج باطل لجنودني نماذج جنسا نقوله مالك نماذج مولين إبتر نو حركات جينة جنديمو مادو حركاتو كن نماذج باطل لجن ندانة إما جينة حركات كهاورتو كنلوم مجا باين علميرم بدالوني دورغا هن ميهاكو نماذج هن ميها بلا لافيا دورغا هورفا بلا ميها يقيمني ميها حركة جينة كم كسابون يقيمني نهري نماذج قانوني وجه إنك حركة جينة إبران حركة جينة وجه نماذج باطل مي أبدا بفهم بدالواجب أنا أبدا بفهم بدالوني نماذج هن ميها حركة كراتي بلا ميها كان هيواني إنه تصوروني إنه إكراني نماذج نونه إنه هي نماذج نونه وجه إنه نماذج هي ارتباط الفرد كما قال إمام نووي بدال واقول تكا ميجا راجح قلتكي عادك عاداga ميهم جينا حركات بنا منبر جينا حركات إما كم تنقص عادك عاده إكون ونا ماني دوكان ليفا إقول تكس واقي منبر كان المكي ودوكا من إما باين علمرين جكبين نقول لفا واتين حركات النماذج باطل وانا رانغلو قلت النو إكمل مدنا فده نماذج جنسا نقوله حركات جينا بينقص عادك عاداga جينا حركات كما بلوجيا إنك نماذج باطل كلا فانا كمان إما إمام نووي مثال كقولتم مدبني مثالك ميهك سلام كرمو إشارة إسلام الرد دين ما كنا نماذج باطل نوانه أدي فاوان أراجع هو نماذج كرام ميها فاوان بالافا بعد ما كنا نماذج باطل نوانه أدي أراجع هو نفشا نجم كنا وتتاكي نجم كنا نماذج باطل نوانه أناغافا بيبو مكون أدي نماذج باطل نوانه أدي لوي فيرا من لومكون
nikan lui fera me misalaka fasen lewe kala jacket kala echin ena namadu go hurfa ena mili lui fera me lumakunnen ena namad batil nuwane adnota amma efada fera me belumakum wes namad batil nuwane mane ki midanoni nikan fasen lewe fada misalaka mi fera me matin awro niwakura fonda fera me matin misalaka lui fera me ena lani nota e fera ena balani misalaka nikan undagunun lewe kala ecche bodu jubbaay nota eccen nikan undugulun gaage nikan gina harakatake genes ganan ge nuni nulwe kala ecce lafiya namaz batulwan ekamaku nikan fasehan lewe fada nota nikan fasehan bele fada ecce lumaku nota belemaku namaz batulwan imam nawawi rahimahullah me vidalwani adi kudakujjaku urumakunne nota ekujja urafa de ekujja bendumakunne namaz batulwan adi namadu kuran hunna mihage kurumati mihagu inga fadaar ena mana kurumakunne ekam namaz batulwan adi miyaku kulu jahanje halatuga ardafu sannati nota dos kulu nati e kulu jahanje halatuga enage feramu nota kudurmalum e kulu jahafa e kulu enage angan nagafa e feramu nota enage kudurmalum nota benukon ule misman ganum benukon tishuin e kulu jahuma kunne namat batulege nodane mi imam nawawi rahimahullah genna fori misalta adi ma fadein namaduge harakata nugleves madu harakatake befa e haraka jehijegen vidvidigen nungotaka asiya namad batulan wan misalaka nikam digu rastaga hingafa gosiya namad batulan ekamaka e rastaga ene hingafa di efar errakadu goreva errukone goreva defiol alali den aneka ruku akogos yahdalata de aneka defiol alali ehin as vidvidigen nungotaka mihen ekanta kurikam ga ves namad batulege nodane ennames dannonto eggotuka ves mige maane ki nu namaz hunna me haraka gen kurma hibbar deshake namaz hunna miha allah haduga khushu' we hunner ena ma hurita hurun nangale eggotuka ves e fiewal tan ala ben men eggotuka fiewal ala ben men eggotuka ena hedumella kitam lui hedumekum gas hedumella hedume bala mi edu mi eggotu saralu gatanu ekama mitanga swalaki namaz batulwane nuwane je jawab ki namaz batul nuwane e harakata ginawegen gos ei gina harakak tumga belefa adi haraka vidvidigen jehjegen kurejiya menui namaz batul nuwane mi namaz batul nuwa begtu den anikkamaki namaz batul akanta ki namaduge rukune nuwata sharte gastuga adi uzur kanula dukalla fi namaz batul nuwane ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklek fana fenoda genona mi namaz kurirga mi namaz rukunta friham nukuradan ema ena angwana irji fa salli fa innaka lam tusalli tiba gosalu namaz kurave ena tiba adi namaz nukure ema ei namaz rukunta hamen nugunnya namaz batulwan adi namaz ge shart wattaraf kam gawana namaz batulwan ewarm gastuga kurias handanatin kurias namaz ge rukune gastuga wattalias not handanatin wetonuk magavis namaz batuli namaz ge shart gastuga e friham nukurikam gavis handanatin friham nukuranukam gavis namaz batuli den namaz batulu anekamaki hunun bara hunun ei namaz batulu akame ennames miyako namaz hurwa hinutum velumakunne namaz batulu genudane adi baran hunumage sabun namaz batulu anaka mihama huriha ilmerin ebbas wada genwa maslen adi kubato bayin ilmerin garihuga hanafi madhabuga ehin madhab taka khilafa hanafi madhabuga ilmerin garihuga namaz hurwa miyako baran hifiya enaga namaz batulu muge itura enaga wudu es gellene adi mi namaz batula kan taka begatung adi faum algon itura irad kriya tafsil algon itur tafsil tibefna danwana wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh